Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka senjok kirang basnong jong kamaurong road Ribhoy district ringkat UMLA kathan uba Charles Marngar hakakat arteri ujeleo arjar apusan kilalet banbu dakador khas sya usembut menteri kejela uba Preston Tensong bandawa biang halor ban kentiu kerdanno ya kamaurong sub center hamaurong sya ka primary health center habagren mat kilat pathai khubor na kalyang uba Charles Marngar ulong makipat ba nong shnong kamaurong kishem jing e ha ka bayade bat ka kot kakhya khamtam e na ka banta ki ba armet ki badai ban let ban kha khun ban let che ki hospital namar na du na umsning CHC shadu kashnong maurong kala jingai kumba khalnyo kilometer kumta lalit bu dakador khas sya usembut menteri rangba kejela baka sarkar kan chimkhia halor kan jing e bakipat ba kimat naklyang uba bibi makdo u chairman kirang ba ashnong karibhoi ulai khuble halor kajing priang bar kajing chimkhia jong usembut menteri rangba kejela uba Preston Tensong ban kentiu kerdanno ya kamaurong sub center sya ka PHC Itu yang ada. Dari Mabanwai Makado, Presiden Jumli Senjuk Kerang Asnong Boy, sing ismo mon ay kublay ay sa Preston, iba nagalang jungi ki Rang Asnong Boy, ki Tubon, ki Kam, isan niya ay sa Preston. Kalau ki kublay ba manerang, kini ka khidmat ko mantaro na manta kini ka organization ja na manta ka PCM mo ismo mon ay kublay na mapa ko manta nila day hok banyo pa hero naglang government ita sikya na stop employee ka pala kita di Tomata Kesini nakalian jong ya kumu lokal MLA jong ka Mahati Konsorsi dekat bagi senjuk orang basno jong ki khatlai television ki badan hakni ke surau maurong lawan bani kendu ya Deputy Chief Minister jong Preston Tensong kejingwan jong bani kendu bagi Kesini kelong halor ka health sector berkata kepada ibat ka ban upgradation ya ke sub center maurong syak PNC te kumbalong mentang ni tu ibi midon atli ke sub center hang surok maurong kawai ke sub center kedika jamanar sub center bat kawai par ke sub center kedika maurong sub center ya kawai ke sub center kadon ke population kumbasan jartam bat kawai ke sub center kadon ke population kumba nriu jartam dia bangi total ke kenika population kalau poin kumba khat arjar ni dia larangi baik ya ke distance ke kilometer ke jingjangai napo ke musning CHC shadow sama orang keladon makan yo kilometer dia kan kalau bu ke jingye ibat ba nok sung ke jong ni ha ke bai dei ba ke koi ke khia kham tam kerpang ye na ke menta ki ba armet di balai ban khakon hospital larangi baik ya kilong kemi ki jong ni isen ai ba ke jingjangai ke distance nak takadaw nak singi awan ni nak bang hadir banyak ada penyesong mani perkhat dekat kesujuk ke Rambasno banuan menkerpat syah ke sarkar lembah Deputy Chief Minister Jongi Preston ban upgrade no ya ke maurong sub center syah ke PNC kena kalian Jongi ngilap kena dong sino nak kalian juga dor Basno maurong ngilap ban ai ke jaga ke pabin ke pabiang ban agreement ban ke sarkar dia nak kalian jongi labu ke jengkerpat hai dia ke basol nak kalong ba nak kalian jongi Deputy Chief Minister jongi ila penpau ya ke jeng sokya no kan ila penpau ba isol asong dei syahima in upgrade no ya kenika sub center PHC dia nak kalian jongi ai ku play ila ai ke boring but isu kemen ha bangi yo positive response nak kalian ke jongi bat nak kalian kejongi lai ke sekolah ba in ya gran bat kani ke department concern ban penkret de hadu benda ngamla banong kumno 6% kentrei na ke jingi kran bat ingi sungthu ba kadon kalenti ba kadon ke jingkan ban upgrade ya kani ke sub center sya ke PHC ha po slow kita ke jingi kuno